o te whataro whawhawhero i atu mai mo whafonga so tātou atunu'u e nei fo i tūla le aso maro soifua maro fo i tau atai e au matiu tau whianga iai o le proklami whaapitoa nei ma le fionga i le Minisitā o Galuega o Tupe ma ua fo i lava no whaapitoa o na fionga i ulava le telo tutuangia Galuega Fa'aleoleo ia ai o loo whaavano mai peron taimi talatala manino nisi o matā'upu ia ua mo mia i fo i se whaamamana manga ia wala wano silafia so tātou tonu so fo manuia lau fionga Lautimuia lau fionga na Minisitā o Galuega o Tupe ia ele nei fo i tūla le aso malo Soifuaga malo Soifuaga malo fo i le ngā Lulu o le tautua whatalo whatu fo i se tātou tonu pa i lasi se tātou tonu i pa i whaana malo whaale tonu e mese fo i o pa i ama malo whaale kalesia ia e malo le ona sai malo fo i loto tele malo ta po i malo tal ia fo i le tapto po i o fai val tātou malo ia o fia mai fo i Galuega i le ngatai Galuega masani al tātou malo ia na o na mamasa ia va pe fo i tātou Galuega tina ia va malo fo i tātou prosecutary tātou malo ia Galuega fai pe tautua longo po i li tātou tunu taupū e tauna silafia le tātou atunu'u i whaiunga ma Galuega le tātou malo o loo whai malo whaafitai lau fionga ia o le a whangasoro ia ta proklami nei tūla le aso nei telefoi tuatuangia o lau fionga tomua tu ia sa mātou fasili lau fionga Lautimuia tūlanga iai le tūlanga foi leo tātou oloa ia masani on Sioki nei foi vai tau e le na malaina tūlanga e pe foi ona iai niso oloa le vai aso mawai le sa Sioki ia leo to e so longa le leila van nei foi mai aso e mese foi le anga ia tulu mana o le ase tūlanga e afu ai ona fai pea ma Sioki tātou oloa ia lau fionga mole Va'aiga foi lele a le afo se va'aiga lautele le tatou malo e nei mawhai ona tuitiiti ai fo'i le toe tula'i me o nei lu'i tau whawhitaulia le mana'i. Alo whawhitai e se tāua fisiri. O se fia le tatou tonu o le mea mua te fia whamanino. E le se mita whai oi le malo le au mai o ni oloa. Whaatauina mai o oloa. E wafo e mea mui e le infale oloa le malo. Sa le Galuega tonu ale me sai pisinisi i le au mai o lo ma toi whatau atu le ufa matu'u ai toi pisinisi i private sector o le lātou ala le mtawhai ia e se mai mtawhai ia le malo ko i le mtawhai ia le malo le tilo ia o nanga foi le ina ia create le enabling environment e o lai pisinisi matu'u ai pisinisi ia a mtawhai ia la le o le whatauina mai o lo ma toi whatau atu sia i le private sector e tātou business le foi la sa maua le se tasi o nanga business i tātou tunu e le hoseo le aliki le sa fa sa lau foi fa malu'u le atunu'u i tu sai foi o le so la sa fa manino le company le tulanga nei il fa le tonu se o inga ba le foi sa si la foi e ma ti le tātou malu tulanga e fa ma ni le mele e le afianga o ba feo inga wa e le ngatala ia fia ngo i te walala ia misel tulanga le wa ia ni wakili wa tau musu ia una so wa feo ila to wa ia una la mele la mati e mele kiring hijack e lo malvasa a fia ia la to wa io e tau tava ia mana a fia so i fu la to ta finga ben feo i se le ia captain feo i ba e pe tulanga ia le tulanga ia o si tia tau swap ko musu ia le foi algo e lunga ka freight e pe nei vai ngala ia wa fi e feo ingo o ba e la wa tu puera tu longa le tu kile me o ta tu lo e man tu fo i le si me tu si o we have to take into account le tu longa o ta tu i tu tono pacifica le mele tu ta tu very isolated e foi le feo ingo ba e mai o le mele o tu pune e ui whapea e le o se matawhai o i le malo. E la ua i via vai mo le anga i luma, tau lolan tilo le malo le mele, ua i la ua ai iei mo le anga i luma. O le atupu pe le mele, langa le atupu pe whawhita uli e lalang. E a awhia i le wheo ingo Va'ai, ma le whela ua ingo oloa. Vau atunu. Mai te tauna sila la le malo. I se awala fu inga Lulu e whatasi ma le private sector. Na business ni.
oto itu pun melek. Itu pun melek mana? Wala wai ba. Itu pula ia kita. Ya pe tulangan le shotolo. Ale wo mau ale wo. Yo tonu olo, yo amatan to no mon mai le schedule foi le feo yo ba. E pe la wana ia ba ai mulang ai lu. Tam si silan ele tau tu la foi na malo mele. Tam si sila pe il malo pole se wala. Fesoasoani i private sector business ni. E o ine tu la ia fa fita ri le ai lu. Malo fa ftai lo fionga. Lo fionga ia e tulanga foi le lo le sintia pe o le tau o lo te tonu so tato tu. Ya, o ye se tato price control foi le faiona fatu langa ile ma volungo tau o lo me le taimi ne faiona ta fio fe fo tu langa le pe tato mai tau ina wa foi ni se tanga ta foi e sai o no tu langa tau ta Soifuaga ya pele na tia fo ia ma fo ama pe ona sa no e lo fio mai ile ta vi lingo la langi me se le vai tau ile na sa mo tu po ai ola si la lo fio o ta auto de le tu langa tato price control le mo le fatu langa ino tau o fa mo taua ia si ole tulanga le man tu ole tulanga le patin tonu an Matāgaluega le o commerce industry lipa ia le talo fo le fio Minisitā ia leota ia ole me foi le si le tato malo to activate le tato price control board igual melena na le to fa mai ya le lo to si le tato malo ma kasi le me se le uti le tato malo so sona tu nga le mate tu ina me ia ai me se le usta ia e fa le oloa ma business o tau oloa ia fa tu langa tu tato malo ia mai lo ve tonu taua ia le me le taua me le le foi ba ai wa lu fa san lo nga tato MC ia tu na hole to fa manatu i business im falolo e le usta ia o tau oloa ia ai o te mato i ulang wina to activate the price control board e to fa tino nga ia wa pe nga lu nga le e o ia si tu i falolo e o ia si tu i falolo si akila po ia man me voile o le si meta wale o nga lu fa ta si male tunu o wa o le si vo me ia e voile e li puti mai le tunu ia ngai loa ila ia le tanto Matāgaluega ele MCO ia mau e mas sima faila ia tulanga foi le ngata la tulafo ia le fa tono business ia na usta ia le tawolo ila wa ia ba ai fa Minisitā Tupe e te tau anto e faile price control o le mesa le ia Samoa mo temni e mesa tulanga fa le tono ni ia il tau Soifuaga ni wa sa o le afia umai lala ya afia msamo ya te tawa nga yo Samoa ni la to meses e tau fa e control tau Soifuaga ta sila le mesa ko activate the price control board control tau Soifuaga montemni malo fa tai sa lo fio ta se mai le tulanga foi le o tato Galuega Fa'avaitaimi mi to o tulo fio nga ya ele mamau atu na se mai la lo le fa malo lo te inga ia tato Galuega Fa'avaitaimi ale pe folinga mai o matua to afi mali ale ia matā'upu fo ia mi se le tele o fa fita o ia na ia mai tato Galuega Fa'avaitaimi ola lau me tu tia lo fio ma fa Minisitā le o fo ai fa fita o ia mo te ndi fa mo alo fa ftai mo sili e fin ko le mene o le scheme ni tato malo e tu può fa fitau. But I think ki ato al melia, it has to be a coordinated effort. Ele ngata tato Matāgaluega, al tato community. O le mana ia i o fing whaavaileo whata oto me tato malo e whamtutua. I tato fon whaavai. Pauale awala le mea lea i tau whai atu i tato Matāgaluega i address momu. O le mea lea o le whainga o awaonga. Awai e te lea Galuega le la whamtua tuitua. O le mtawhaioi le la tua tuitua i e whiongo i whaipule. O la tau fon whaavai mai tu malo. E fili mai e la tau. They know best o la tau tangata. E te tau awe po kalamini. Ma o la tau whiolo ta o toi fwoi e le tūlang fwoi lea i whaingo whaiunga ia i la tau e solia ia. E awe whama solia tu la whono ma whaale tōna pokala. Ia la patino fwoi e la i e le whaingo
o tu inga fo ile fai unga tala fenga I tu inga tangata fa pini I o ngalu I think ila ofisi o le tāua ia me o le Galuega Fa'avaitaimi e Galuega Fa'avaitaimi ile me fai ona Galuega o le Matāgaluega Galuega Fa'avaitaimi e o fo ila I te tonu le malu le ua ia ile me le ua Galuega Fa'avaitaimi wa le ua ilalo ne Matāgaluega o Tupe ua Galuega Fa'avaitaimi Matāgaluega o Tupe ma Matāgaluega o le vai fafo le ua Galuega Fa'avaitaimi I fafo la I ka e ala I tātou liaison officer si o tu nei fafo e Galuega le ua li poti o tātou ofisa ia ka komisi si fafo e konsula ma tātou ai komisi nei fafo pe o le report e ma li poti me I tātou komiti e pe o coordinated efforts lai I lau tautanunga ma le va'ai le ua amata I ona fo ia le tele o whawhitauli ia sa tūlai mai ai me se le vave o le vaving address ia ua whawhitauli ia tupua a le mea tāua ia vavenga vave I tātou vave le tali tātou e address me ni e pela le awala la e le ngata la Galuega Fa'avaitaimi tātou Matāgaluega nei ma tātou community e la le fono whawai mai tu malo ia pule malo li pai pule ia fa pe ko la ia tātou Matāgaluega ia tono le malo e la tātou ia coordinated effort a to la ni le la pe foringa mai ka ko model le wa pe o to a mai ia le fa pe o to le ni ia nei va nga tem ti tilo pe ia mo le nga I mo e to fa li ia bi ia le to le wa ia to le wa ia faitio ia na ia faitio o le sia tu langa le na mai tauina fo ile o te tāua le o Galuega Fa'avaitaimi o le mea fo ile o le complainant sa o le vana apalai mai ma mai tonu a fiu whaatali le vano ai o mai ai skaka mua tasi la le mea le sisi la toa I tātou komiti le ntofia kabineta o vea mai ali poti ma le tātou Matāgaluega I sisi la toa I tātou komiti e le avana e matai tū le tātou komiti le mea ia ina ia honi I toi tupu le mea ia ke lo kasi le mea ua vavenga address e komiti ia le la ua le upe u to ai o le tātou Galuega le whaangasolo nei pia le vaso e nei po le vaso le nte nei le ua amata whaangasolo le whaatanoanga o le awareness o le tātou whawhawai le ua amata whaangasolo le ua alu ia sui o le tātou komiti e ngā le Galuega Fa'avaitaimi o al komiti nei e tele Matāgaluega o le tātou malo le iai o le la Galuega Fa'avaitaimi le tātou Matāgaluega o Tupe ma Matāgaluega le tina matamata e ala la me vo le wa pe o tātou Matāgaluega le tina matamata a tina e o la whanga maang sota e ngā lue through sui tamaitai ma sui atunu'u ma sui al malo I tuainu ia le la whaawala la tātou pokalami le a me se wala te fono whawai ma uwhi Galuega o whawai e le whaawala tātou le lau whaasolo tātou pokalami o le tāket le e te una o atu I le whai unga le masina ne ko uma I le awareness le I le ngata le polo sa wai ia na mata whaamatu'u lola I tu o functions ni na mata whaamatu'u lola I tu o mele o le selecting a maingo tātou tangata I whaamatu'u tu ai tātou whawai malo sa no lo fio la stara mai tātou whanau fo I o lo o tu I nātou mo Galuega Fa'avaitaimi e New Zealand mau stadi o la se tali men nei vai tau ia me se foi o whawhitau whenga me nātou ia o le taimi le nei wa I le mai tau atu iei o tau le ini whawhitau le tupu mai o whawhitau li fo I ale mea le mai tau ina o whawhitau li umai e tupu mai e le ngata lai le Afia I o Soifuaga nei si o whanau I o whanau I fo I Soifuaga ia au isi whalawelawe ia tai pe o inu ngā awa ma me ia Afia ia mata avale lawe e fo I o le o whalawelawe ma whawhitau li tupu mai o whalawelawe e tupu outside working hours ia ma me vo e weekend ungo taimi e o I tua I a inga e weekend ia ma taimi vo le e o I ta whaonga I taimi o mana wanga o le vo ila e si le toa I le tātou komiti le whiunga Lulu e vo ila I le coordinated effort le ngata la I Samoa o tātou liaison officers ma tātou officer I whafa I le mea leo le whamanatu I whanau mea ni ia wa le ai mas whaalawe o tupu mai o tupu tono for whengawe po taimi whengawe
o taimi wa mana vangalu ma taimi fo I o so malolo ma weekend e tupo I whawhitau ia ma fo e te lea o le apa malosia a malosia le ia mea le whautua ia e whautua ia mantua ho I o mea lea weekend only do so much and minimize ia e le mwhainga ko totally preventing an tula e whawhitau le whapeni pero le tāua mea ia awane I mapu le tau longlongo pen whamanatu e mese la tato pre-departure orientation program si e whaine whatanwanga I whaine e le ngata whatanwanga mai lato o lato pa ia mo lato ainga ia malama lelei mea ma afianga ho ilea pe atupu main pe Facebook ia mela ia le ngata la tato tapena ngai ia ar whamanatu e ke mi whatino ngano mai tau temi nei ia le fukotoa ia e si tato tatel pea pa me on patino pe on Galuega ia whamanatu pea I whanau nei ia nung whanau I si o tamari ina pai lau ngolo malanga I Galuega nei o le sia mea tāua le mea lea ia tamari I whael tato atunu'u o Galuega whaatasi ma tato tanga pe olo I fafo ia I sunga I fafo inga ia nisi whael tamari I longa o tato atunu'u ia olo ko ilea tu mai lo lato tau au e lango sua Galuega nisi fo I au lotu ia mi se Australia e au lotu e kalesi tu mai lato tau au Fesoasoani ile fo ile le vaingo o lo nem whanau ia o le tasi le mea tāua te le peno tāua le mea leo le coordinated effort Galuega whaatasi umo le community anto ia le ua Piforinga mai o le au wala tonu ale ia le to ai ni tato poka ma lo sa no lo fionga o le tulanga le lo fionga I tato Soifuaga fo ia mai fafo na si tulanga ia yo fa wa pe Soifuaga tato pa mai fafo wa le fo na ma o le ma wa tona talatala ile tono lo official le fa tupe tono Samoa ia lo official fo le ATP te por fa tupe Asia ia tulanga le lo fionga ile saputu ma Soifuaga mo so tato o tonu ola si tulanga ia Soifuaga mai malo I fafo e me se fo yo fala tonga fa ba malo fa mo le lo fionga ia lo fa ftai mo si le e sa o le mele wa te le Soifuaga malo I wa mai e me se tato donor development partners ia te pela si vaenga fo ile le Asian Development Bank por fal tupe ati le Asia le sa tala la to inela to official ile lo o ini tato le building ni Central Bank o le tasi le tulang tau o le van tau ana o tato e faisal la to official ni ia o fa ftai le tu o le ta fa mai fina ngano o le bank ni o tasi nei bank te le na Soifuaga Samoa e man to Samoa founding member Asian Development Bank te si bon non ia te mine le levan tu ta stato e fa tu le bank le te si bon non ia Samoa was a founding member bank ia e tāua te le la fo il tato relationship mane ma tu pinni ia le ngate do fa tu pele lang ia fa pe fo ile International Monetary Fund ia me se fo la Soifuaga me Australia New Zealand e mana isi atunu'u te pe o Japan sai ia le vai Soifuaga le yu e pe ona Soifuaga ia le pa mai ia tato pa nga masaniani e sa tulanga le mai tau pe o si tia le tulanga I la wa ia vai o le mea le wa attract le wa it's good governance wa me ta wana a mo ma wa le wa nga nei I le mea le o le principles a ia good governance the transparency ma accountability a manino a me o ia ba accountable tato fa ngai no tupe ni ala malama me ia e tu mai ale le of Soifuaga pa ngani ia ole sila tu langa vo te fifa manino le tato ile tato tu langa ole si ia lunga tato tamāo'āiga man tu si lunga tato tamāo'āiga ia ole me foi le e titi mai foi la ia fa tonga ni man tu la te le fa tonga ia fa tupe ni
e te lea Fesoasoani ave atunu'u e vai latou tamāo'āiga ae au pito i vai the least developed e pila tatou lea makanga me'i mai lunga i lesi ia me fa na tatou te vai to ai wai e me'i lo tatou lunga ma fa sosoloanga i lunga ia le atu ua tu titia ho Fesoasoani ia wa o take da ia Fesoasoani atunu'u fa'akutonga ni ia ave atunu'u e au pito i mawalalo tamāo'āiga least developed countries ia tatou o levan pasi se tatou malame ia me wala na si la to i tatou ho ile i tulanga ia e me se lan tatou pangai so le wingal famtana mo le anga i tatou mautino si i lunga o le alwal tatou develop ia ele pen tatou fa mo pe ai me ni ele fa ko tawan sila to al malo mo le anga i lunga developing or tatou tu ina im fayon tatou sustain tatou patina ia wa olea o si ia lunga tatou tuma ia tu ti ko ngao ata si ko ile me ila ia ba ita fo tatou vai male poto ia ai le ia tulanga ia wa awa ia va ai le tu mai o tau au le tu mai tau au o tu ni me se fa ala tonga tele ni na la ia o tele ale Samoa is becoming very attractive meni sa ia fo ile fono le fiti le songa fuan te ne men solo o fono le Minisitā o Tupe o Pasifika ila S.N.P.F ia SAVALI ia e teleata to pe pasa presente pe ile fono le al mane ia mta pusa te moina ia le foi Samoa mawina foi la tulanga le foi Samoa ia Samoa mawina foi le S.N.P.F tulanga le Samoa o le foi sai e nei le team la S.N.P.F le vo mai le no mai foi present mai la to report e te ai le yo la ko wrap up report ia o titi lo to la to mo le na ia ke le ia o me le ia mai la to mai la ko study le mai fai ia di se me mitai pa le me foi le wa ko nga me fa pe e woni no foi tato au wani tato no foi me le ai lai ki nga issues le o mai ele S.N.P.F me tonto ti lo tato ia le vola ba venka ko ti lo address me tu langa le ia pe ona mon mo wina le S.N.P.F ma le World Bank le foi ngeli si ti ma le World Bank le foi fella ko stat le vola fatalia la to ni pote o mai ia o tu langa le ia vai ele te tawon tato no foi ia tawon fa wow perka ko ngarbe sila langa ole tala e bukto te so ole me the biggest threat ya ko sunota e ol vulnerability le Samoa ele ese Samoa mai se tonu la i umalo la me se Pasifika pole ale le tato te mo ai ngale a so se fa ba so le te fo tato square one va veio so ele te tawalan tato no fo tawan tato Lulu e pe ai me se ala le building o kako infrastructure wo ile kako me fero climate resilience climate adaptation climate resilience wele ia de leile de pena ina o tato wo tu la i meni pe fe ia la na ta pena tato o le sia tu la ta u al mele vela mele tato Fesoasoani me a me se wela le o mai o atunu'u nei o mai Fesoasoani ni tato panga la e vai mai o lai tatou te tāpena i meni e me se o tatou tupe le Fa'aleoleo ma tatou insurance e a fai ai tupu a fia tatou ni wharawala whanatu i o mea whalai e ta pena le i tatou ia pēra whea i tau tatou no fwa i le wha pēra le le loa e tau wheng tatou tilo le si step mo le si step ia i nei whaalea ati pēra ia ni mea umai wha moe a i le tua lau fionga tāua tele mele we sa no ye tulanga foi le o le sitia pe o tatou mai le tulanga i le fa tulanga i no tunu tawatia e me se fo Fesoasoani sa mai fa fa e tau maua tu tāua tatou po kala me foi le o fa mai te tatou malo le te bloketi foi no miliona le fa matu i tu malo ina ia le ngata wa o le vai mamao le a sitia i lunga tatou o le a wharango lango a tatou ia tatou lona winga tāua o le le tāua la tatou
lo ke timiliona le mo na yo tātou tangata e miso le o le mālo ma sosoani mai fafo. E no fafte tāua ia le mele o sinia. O le tūlanga fo i le o le vai mamau ale. Vai mamau ale. E mi se tūlanga si tia o tātou tamāo ngale. Ma vai mamau ai. I le va pe o le tātou whana o la mo i pe va pe sosoani mai fafo e o le whapau. O me fo i le tātou te ngā Lulu e tina. Ina i si tia o tātou tamāo i ngai tau whai fo i le e tuk i tia o tātou whana o la o sosoani. Tasi la le awal. O tātou poloketi le on milion. O le whamatu i nātu la le mele. E ngā Lulu e ai le whai pule. Lan fon whaavai malona i tūmano. I le ati na e ina o lātou. Mātou tūmano. Mantua po i o le mesa i eisa whai mātou le mālo me i. A le mele wai, leu whamatu i tua. Ave e man whai talia. Pau a le mele e watu ne el mālo. O le guideline. Whaatonu fulau wai. I el patino. Al tūlanga i e poloketi ma mea umai e fua le whai pule ia lan fon wha malona i tūmano i le mea whitaui molona i tūmano māti na e whitaui ma le siusi o manga ma tangata o lona i tūmano o le tāua la le mea lea tāua i o le mea lea i le atina i no i tūmano a o le responsibility o le whai pule o le whai pule whaalango te le whai pule le manui o mene. Se ale le taitaini. Le taitaini. E le ngata le taitaini. Al whaungaina ta tau po tupe. Ma ia mautinoa. E au sia ia vaenga ia morsi i tia o tamāo'āiga o auina o tangata o le tūmā. O le si tūlanga tau. O le tūlanga le. Le responsible whai pule. I le toe li po tia mai i le mano. Le whaungaina o tupe ni. Man whaungaina ta tau o tupe ni. O le mea lana, ko i tāua e ale rōra le whai pule. Lea i te whono le whono whawa. Lana whono whawa. E mese fo i la ia le ngā lua whantasi e manu. E tau alala e mea i o sui o nu. O sui tamai taimi sui o mālo, sui al mālo li tonu pitonu. Tonu i tu mālo. O le tasi le au ala i la uwa. E mawhai ona si tia e ua. Ma ia sustain ai la le development le. Ma mawhai e lon tutu tātou. O le tasi lea me totia i laua e tātou te tali ai le mele pewa pe e alua lua tu i titia ia sosoani ia aloi me fafo wa lo i tātonu i le ma whai ona tātou wha moi pe sosoani e o le whapau o le au ngana o le mena i len tātou ngā lulue ngā lue e atina tātou ngā luenga ne e atia e atina o tātou tunu ina ia tam fai in the long run tu titi e tātou whanau lango sosoani ni mai tu na whafu a lo sai no ro fio tātou for research wale wai a ngā i ale wai o tūlanga fo i le nei te iwa afia tātou ai maiso sui ngol tau e popole pe ia le tūlanga o tau fo ia maiso o atunu'u o Pasifika lo fionga o lava tātou for research mo le taimi nei e miso o le tali atu ina nei te iwa wa a whātia tātou ni whaala whanātua whamunu. Taimi nei tātou for research e weu si lia biliona. Tātou for research. A whapela i wa for research ni pe o le fua fo i le threshold. E a whape mawhai e le foreign reserves a se atunu'u na whaatau ni lātou o loa fo e whaatau mai mo le tolu masina o matua leia o le fua na wana le fua e atunu'u malala o tātou foreign reserves leia e whaeon whaatau mai e tātou o loa mo sifulu masina lona winga la leu whaatolu ina e tātou o le fua na lona winga e pika kai peon me fo le ongi o tātou e whailana sulu masinga fenga so vai mai tātou e whaataltali i koe kap i o sulanga leilea mo tātou i le ngata la le melea aua i facilities fo i le a le World Bank e o le ADB e le e whaaleoleo mai mo tātou e mwhaioni tātou a apa i e wao mea fo i e qualify e tunu ono le leo le vai ngō lātou tupi e le qualify e tunu i mei o le ala te tala mnela i mei e whaaleoleo le ngata nei le o le insurance al tātou tunu
ole ele insurance ele me ta ole ele whapupu o le Pickwick ole peisi i Rarotonga ole initiative le sa whai World Bank ole insure i tonu o le Pasifika ole whaila insure i tātou ia ta sina mea le tātou te tua ele ngatalana ia o tātou foreign reserves ia whapea fo ila i Windows IM whaiona le whaaleoleo mai e whaaraputonga ni ia pia tātou apa e mese tu e whaaleleo o tātou infrastructure tulanga ko i le tisi o le vai ia mese o awala pe whapea ia mtali ngana pe whapea whaaleanga ina i nia wha mala whanatu Malo whaftai lau whionga ia ta whai uia lau whionga ili tūranga le matā'upu le pe ona pisipisa o ele malu la atunu'u nei fo'i vai tau ai mise lava o le tūranga fo'i le lau whaisāwhanga o le whaputonga lea o whaputonga tupe mo lumanai manui o tangata Samoa no piwha nai sa o hale le matā'upu le lau whionga wa le fia whaamanino fo'i le mai mo whaafonga mai e tātou atunu'u whaamoni mole la Whaftai ma whafsidi o le tā'upu lea ia e whaasino tonua i le whionga te teifono le whionga ia pānoa pari mola nau o mai le pūlenga le no piwha wha na sau le lato SAVALI mwha o mai le Minisitā Tupe ia le lato letter of concern te o letter of concern o le tusi la le wa o mai o lato wha leo mai o lato atunga lunga o lato popolenga i nisi o whai unga ale whionga te telefono ia o le mantua o mea ni ele awala o mea ele awala o mea i lalo la o le i lalo le tula fono o le vainga o tupe al malo o le Public Finance Management Act le ele ia tau lea sos tagata e mwhaiona whaaleo mea ia e mesia pe whapea o se mea e concerning public funds tupe ale su public money ia o lea la wa pa o mai la le SAVALI lea ia o le me foi la wa o mai i le Minisitā Tupe ia langa o le patino i te telefono o mai foi la ia mantu foi la sa ta pa le fautuanga aloia Galuega ia o mai foi la fautuanga ia in the interest of natural justice i tau pe ona avel tusi o le whionga ia pānoa i tali mai i tua inga ni i o lela sa avela o sa avel tusi le whionga ia pānoa tu i ele fitu aso i tali mai ai ia o lela ua maule o tali mai le whionga ia pānoa ia mantua foi la whinga masani a o me whapene ia e masani a ona whamalolo le tūmau le wa nga ia faitio ma allegations I felt as well ia sa fa o foi la ele ia i lumor cabinet ma le vela wa mai le pe par cabinet e felt as well ai fa malolo le tu ia le mela na le patino le tu mai i le Minisitā Tupe ma le Minisitā o le Paptonga Malu nga due ta situlanga le ole ia wa le mea na ia that's the normal practice le mea na sa wa ta do thing of male grievances ni Fesoasoani ia ila vola ia vai ia wai ole it's a norm ita to grievances in male grievance process i finger investigation for pini mai la fo ia vai mele ton fat ina ia woni fa la na dia ole me fo ile ole pulpui nga fo ina fiunga ia pano ati no mele ina ia woni S.N.P.F to tupu mai ele ngatala pulpui nga o ia tau pano ia pulpui nga fo ia tau pule na tau sa ia tu te lon tu langa le lai ia le nga lue ile ia tatum tanga lunga fo man tanga lunga le mpi tu langa ia mis fo ia tatu loi o lo o mai fo ia fo tu anga loi siti mai nga umai ia un fatino no la ia o le nga ia va ven fatino ia mai fo tu ia ave fo la io se tatu paper capneta mos fai uma ia mis fo info tu nga fa le mo la nga igum
o whiunga e reo a whia nei mo Seleni nei tātou o Fesoaga ni o piwha. Pai pe o le tuale le sa e ia le malo le atunu'u whapea mai ua whia ia la tau tupe fo ia o le tipi atu ma tuina atu tonu tātou Fesoaga ni o piwha. After ia o e whaasili melea, ia mi se whafunga le atunu'u. Men tuofu. O tātou Fesoaga ia ave no piwha. O le Galuega la no piwha e whai tātou Fesoaga ne. Tu sa o le mea fo i lea e whaafai Galuega. Na, e whaafai Galuega. O le mea leo o le whanwhai mea no piwha. E lendi kua i business. E Va'ai fo i le whaptunga tupe e batu e Va'ai. Ma la tu whaafai Galuega. E mau mai le interest. Ia o le walan whai no piwha, it's part of their business. It's part of their jurisdiction. I lalo la tutula hon. Le walan whai mea no piwha e le fo la mea lea. Ia tulanga lai mantua lai se le investment portfolio. Ia lai malua tātou Fesoaga. Ia o tulanga ia le tulanga le lei o no piwha ia ke le o ai mele ele na te mele tulanga le lei o le no piwha o ia. O lo malua la Fesoaga tātou Fesoaga. O tulanga la le mele o tulai mai nei. Ele officially nia le whamatu o tupe business. Ele officially mena langa o lai ai lalo tula fono. Le authority le whai no piwha whamatu le land. Land o tupe nei e ave whawhinga. Ele officially mena it's within the power of the board. Male pulen. Whena la tu whai lalo tula fono. Whai no piwha. O le mea le officially o le walan whai. Pena follow guidelines. Mal proses e tang fai. Malai ta tia le ia mea ia. O le mea la na le fsinia. A mea ia o le whamatu o le len. E ia mwhai no piwha fai mena. That's their business. E teu i e tātou tupe. Whawhinga Galuega le no piwha mo ma le interest. E sa weka ko dividends. Whinga nal business e no piwha. A mea le fsinia. Pena follow policy. I le whamatu i nao tupe ni. Ai mai se la le taimi ni whamatu ai. Why? I understand. I think whaavai fo ia. O lai ta oto manino ai. Taimi e whamatu ai tupe nei. Ko ngā me whaile e le ave a kōr kei mekas. E ave whaile ave vaenga. I understand o le mele le ta oto ai. So mea umalai. Tau nao o e tu swing. Pena usita ia, ma muli ta ia. Whainga whaavai. Male tu la fona. I le whamatu i nao tupe nei. A le whamatu i nao i o tupe. Mena o le whai no piwha. Ma o le matawhai oi ma ngā renga o ngā no piwha. Nā no whaatai lau whiunga. Lau whiunga ia tawsi mulmuli le whamulmuli le tūlanga lava leo no piwha. Le fwoi whaipoka la me le whiunga teitai o le tuangai. I le whai aso nei. Ia le fwoi nei tāua e whapea mai. Nā te mana tua le i se tūla whono hoi le toi sui el te tei whono. O le no piwha. O nei whapea mai sa tauan tei tei whono ia le CEO o le portfolio tusi o tupi. Ia le hoi lana tuala loa le toi fhoi tei tei whono le whailo tusi o tupi. Ia pe wha tei whono hoi lau whio. Ola se lau whio le. Haftai se tāua melea. Haftai se tāua melea. O le esa o le whailau tusi o tupi sa tei whono I no piwha. Ia le sa sa wai. Ia wala e no piwha ma I tātou whal tupe o tina. Beng. O le la ua o le mea sa iei. Sa iei a me se ai te leo po ta le po tuma sa tei whono Minisitā. Ia na sui la tātou whangawaro ta wai. Ona la tūranga. Ia ua ia lau ia vai. I le taimi lena. Tāle whea ngai. Ona la suinga I le vai fo I le tātou whangamaro pa inga ta wai. Ina ia uane I ko I se political influence. I ta inga o wharaputonga ni malo. Le lana wha se tuanga lu se I. Wha se tuanga lu ia Minisitā. Ia matalona wha ngā solo process lea through le MPE. Tātou tangarunga le MPE. I le Independent Select Committee. Nā tau te sa ilia whai recruitment and selection. O I lātou I eia ngā ba. E tei whono ma I lātou e iei rungo o board ngi. E ran saua ia. Ia
o le tūlanga fo ila le le na o mai fo ila I nupi fama te ampeng le ala fo ila u fa o I swinga le e fo fa o swinga le e kapnita swinga le o fenga vai le patino e rola me la le voi ni swinga le ia ono o tamu fai a fo ile o le ko nga me fo ile kan fai ele ngatala I Minisitā a officials an malo ia fo ile misele tonu fara tonga ni fo ile ina ia o le vai fo ile tau la ia independent ia independent al fenga le o la to fai ia man to fo ila o I fo ila na fara la fo ila ile recruitment and selection ia sa o tangata tu ia tonu I the right experience right skills o la to detect ia meni ia man to fo ila so se swinga ia e fo ina I fa fitau ia le me foi pe ona sinia mantua il termina o te fono ia Afioga Minisitā te tala male aval men ili I la wa ia tantununga sa o ia foi ports sa o representing ia sa o te me ini tanunga Tupe sa o foi masui o Afioga felo tu sio Tupe o te leo ports ia au ia vai ele ta otol termina ia fenga fa'avaitaimi manino e kai da inga venga ports and me say me in terms of reference mar fa ma fa inala me le duty of care a board of directors ati milani ta otol le mele ta otol le me o manino le me I vo swinga ia tão fai mel tato ia saua o fai si leva na fai mai pai inga le uma I swinga lai le so ma ke mi le ta otto le me le la I foi la swinga ia Jesus ia swinga ia well going forward la ia va man tu e on me foi tato a su ia tu va ia tu fa le wale ele achieving the outcome na lenga the desired outcome na lenga fai ele se fai tu su but ila wa ia va ai le mele le concern ne sai ai le political influence ia ono nati mele ta otto le fin fa vai ia termine le ta otto ia ta sile me tonto si to vo il malo mo le nga iluma o fa o la le umi do fin o le la sanga so so nga le ole avele ta sa vo committee le la investigation team le la mena mia ba ben mele ia ile uni to on ngalwen ile ngata ini ba bin face fai ia me se fu ila uni to on ngalwen ngalu bifa nga ile fen fa tali ngalwen ngalu bifa I mele ia te lo fu ila fa pe ai fa tanu'u ale step aside o le fioma te telefone ke lo ila isi si ola suia ina ia wani I to on ngalwen ia la tarsanga fu ia tu ola lo tatu committee le la Fesoasoani ia ma pa pe bile finga la tu so ia ia ma vina respect pa kapnita os fai ma ro fa aftai do fiona ia se vanga na pe si fa nga te fia sa no ia ia fa ma elo matapo kala me fo tura les mai fa la te e fa aftai pa me mo modify fa aftai in tatu tangalwa e mi sin tatu press secretary ia tu sai foi mania vano ia nau e fa vano tem e fa talatala ta punei ia mi se ale manino o tatu tonu o po ia di fo tatu tonu ia wa o foi mania la ta poia ma nofo tatalo mai se tatu tonu ia mai tau ona silafia fo tatu tonu ia le me wo ia tatu o ndanga ma fa ngo tatu watina mi se tatu ngalwenga ia vati ia mi se la tu la uni fa fitau fa pe io ni me ia tatu talia mo sa le io mo le susueng ia se fa ni no fo la io me ia mo le tole ngang fa ftai su tatu tu ia la pale mo sa mi se no fo tano fo ia le na tai tu fu mai o tatu tu mi se pa ia fai la un e fa tu matausi ia ele fai pule o no mai tu malo ia mi se le au ona le tu pa ia lo finga ringa tofi ia no manu o wale
tānu'u wale manuia o whaigo tai o tātou atu, tātou mālo. Ia misi tau whaingo tātou atina e mālo lusai. Mālo tāpua. Hawhitai te tā. Ia, mālo whawhitai sa nui lau whionga. Whawhitai fo I mo le whawhino I nau taimi. Ia, o le nā ua mai mo whaafonga fo I so tātou atunu'u. Ia I le tātou pōkalami whaapato. Ia me le whionga ni Minisitā Galuega Tupe. Ua talatala manino I nisi o matā'upu. Ia wala walo o tau nofo silafia. Manuia tele nei aso mo Soifuaga.